Hello everyone. So Bali is na. GB. Welcome back to my channel. Kemanjin view like screen I say, side na I say. So thank you so much. And then RB nutun manukan nutun members kan mala channel the first time akan ke. Most welcome. Aro continue gribi, like share gribi, subscribe gribi. Itu first ko idea se. Ajido hosana misa hobo na jani holibi ekta mui research 거는데 뭐 또 가하니 비차이 다가던데 뭐 이게 당월만 간 군바바 구이디야 이도 가하니 एकता को 문제에세 it's about the origin of opium na one especially nagamati libi especially Mon District Konyak valedo opium la bishi do addicted manu kha manu bishi eastern side pra naga supply gradually be and then cultivate nukulibi bishi itu bishi kha jaga ase and then bishi itu thora jaga ase na to itu opium do kot prakina olai se itu la regards te moi itu ekta kahani paise itu ne jana manu khan bi thakibo pari aro alak origin bi thakibo pari itu la kahani alak bi thakibo pari holibi moi jana laga ekta itu the origin of opium la ekta kahani ko mun jai puila do ekta busti da motamaki bishi ta couple bishi moram guna chung bishi muri na moram guna thagi chhe taijun do bishi moram guna thagina do taijun actually ga promise krise ki mojun do shadi hobo aro bishi khushi ba thakibo de na morada actually ga moram kuribo de guna bishi moram guna taijun thagi chhe so they got married after a few years they got married taijun shadi hoise lab thakina taijun shadi hoise and then taijun shadi hob chhe do Mikey Muri Jeshuisha. Mikey Muri Javishar Mota totally broken. Na Taipora Mon Pangi Jeshe. Church bin a jai, kitty bin a jai, Sati Kanoti bin a taki, Taido Cordy taki, Kandi Kandina Dala life to, in a full of sadness, na, or depression did I jai. Mondu depression, Komabino Komai, Taido in the Gahita life to in a taki naisha. And then Taido hotai itu tala maikila graveyard te jaigina hotai kandibo inaga na monduk pa tala life to ina tagi shibuje to ek rati tai khoma time gido rati te tala sapna ke murija tala maiki tala sapna ke ai shibuje aina do my beloved husband na moi moram goi thaka mota amne to kilo hotai monduk pa thaki ase amne ke moi muri jab amni ko hotai din mondo ki dikitake hotai kandina kile taki ase ina na thakibi ina ko ina do tai itu maiki ba kuisem moi amni ke ekta idea dibo aro moi amni ke ekta suggestion dibo amni itu kuribi kuna do kali morning moi la graveyard ta aibi tate chuto ekta plan olai na babo itu chuto plan ke amni mol kuribi hotai pani dibi ar tai ke phal ba sabi itu gas ke itu dangor hobo dangor hena ekdin do itu par fruits dibo itu fruits to amni olop na ina khabi ina kushi sapna ke udu murija maikira itu in the next day he woke up du mota dum uthina do graveyard te arbi itu maikitala maikila graveyard te tai jaise tala cemetery ke itu maikila cemetery ke tai ja dam do hosabi chudo ekta plan olana paise itu ne dai do ai sapna ke muke kwa do itu hosabi itu olaina so do kana tai itu grass itu gas ke tai pani kan dalishe bishi din tai itu ke mol krishe itu to gas kani olai deshe and then it began to bear fruit itu gas brado dangor ho jana to fruit tia suru shi to maiki bra sapna de ko na tai olop kana khai dai shi and then itu kha bije ke do aste se da ke do mondu pi hari jae se depression ba bi tai olop balwe relief hoye se aro tai ala kam kora ke bi interest ho jae se dalo tala maiki ki bi aste pahuri ase enana taido asti taidom ki kobo tai bhalu jeshe utu maiki ki bi muri jata la maiki ki bi iman miss nukuri aro tai kora kam debi khiti bari bi chawle mon alak society la alak kam debi tai involve ho suru hoise khela khili ki bi ina tai bishi interest wina tai ina ta life to change hoise ina change wina itu fruit pai tai tela life to ina change koi hoise and then fruit itu gas product to fruit to hi opium hoina thaki shibuse hoilibi opium brahman kina itia drugs kani itu hoje shole do poila do itu
bishi manube jeni thakibo konyak mathi ge do itu koila loa jaka itiabi still ase itiabi koila loe koila coal mining jaka ase to britisher kan itu Nagaland de or especially konyak mathi britisher kan ahatem ge do britisher kan brado konyak manu kan do bishi talented dikhiche use daw bi mukhan nijar banai khang bi mukhan banai na bundu bi mukhan banai kisha mukhan la handmade hi use kri so gunpowder bi mukhan banai guli bi mukhan banai inaka dikha karne do britisher kan bhabise aya itu konyak manu kan do bishi talented kan ase tai kan ge inaka grow kuri dishe bole do tai kan la idea and apply una tai kan ena jaise bole do ek din do itu konyak manu kan ba do itu naga manu kan ba do world ke rule gula ase ina phapna guna do out of jealousy tai kan bra itu opium do tan drugs kan ni banai na khela suru hoise and then konyak manu kan or as a whole nagas mukhan do tai kan ba bona trap te mukhan phasi hoise na itu opium la addiction do still exists ase so family de so la jaka de itu opium addiction bishi ase to opium do as a plan first to ina thakishi libi itu do naga manu kan as a whole and especially konyak manu kan ina over talented kan ina dikha karne tai kan inaga ta kan life ina jawla dishe bole to ek din do whole world ke konyak manu ba rule kurula ase whole world ke naga manu ba rule kurula ase itula phapna ra man ke poison khuidia ase bishe so I don't know how far this version is true but moi na research kam na moi manu ko hutia konyak mathi de especially konyak mathi or naga naga mathi de kinaga opium addiction bishi hoise kinaga start hola ase kwa de moi action manu bra itu source pa garni amne khan ki bi jani thakiol karne alag version bishi thakiol par holibi to ekta version jani thakiol karne itu koi di ase itu hosa ase mani shebro do bhala ase itu ekta mohan bin nutun ekta learn hobo ar alag version kan thake holibi amnen comment section de comment koi di bina itu koi di ase thank you so much for watching